Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizuje jedan vrlo zanimljiv program i događaj na temu od zapuštenih prostora do urbanih galerija, umjetnost street arta u Podgorici. Kakav je to program, o čemu se radi? Detalje će nam naravno ovog jutra otkriti PR Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada Jelena Đurđić-Tomović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Jelena, evo, jedan vrlo zanimljiv program. Kako i na koji način ste došli na ovu ideju? Pa, ideja je zapravo potekla od toga da u saradnji sa Kancelarijom za mlade glavnog grada, prvenstveno mladima, ali i široj javnosti, predstavimo crnogorske umjetnike koji su u proteklih nekoliko godina svojim muralima oplemenili nekoliko mostova i prostora u glavnom gradu. Na taj način unaprijeđena je saradnja s lokalnom zajednicom, postaknut je razvoj savremenog stvaralaštva u vizualnim umjetnostima, čime se u krajnjem doprinosi promociji ulične umjetnosti i umjetnosti u javnim prostorima. Sada, šta je negdje osnovni cilj pomenutog programa i koliko će on trajati i zapravo da li je ovaj program negdje možda najava za nešto što ćete raditi slično i u narednom periodu? Tako je, pa cilj ovog programa je da se ova vrsta umjetnosti zaštiti i sačuva kao dio kulturnog imidža i nasljeđa glavnog grada. Zamišljeno je da program traje 2 dana, znači 9. i 10. februara, kao dvodnevni edukativni program i naravno da imamo u vidu i u planu da nastavimo sa sličnim programima i u narednom periodu. Kako će izgledati program? Kako je sve zamišljeno? Pa, ovaj dvodnevni edukativni program, kao što sam pomenula, bit će realizovan 9. i 10. februara, oba dana od 19 do 21:30 u objektu Banja, preciznije u kafe baru Itaka. Prvi dan posjetioci će moći da se kroz predavanje Damira Murseljevića bliže upoznaju s počecima ulične umjetnosti, a nakon toga pogledaju dokumentarni film na istu temu, u četvrtak 10. februara, kroz razgovor sa crnogorskim umjetnicima Mišom Joskićem, Hajdenom Kostić, Stefanom Bulatovićem i umjetnicama iz tima Kunstler, prvenstveno mladi, ali i šira javnost, upoznaće se s njihovim radom, iskustvima i planovima na polju street arta, ali će se ovim razgovorom otvoriti i neka važna pitanja poput onih šta danas karakteriše uličnu umjetnost u Podgorici, te kakve su perspektive za unapređivanje i razvoj ove oblasti. Da li sve ovo ima negdje mogućnost da se možda ljudi sami oprobaju u tom uličnom crtanju i oslikavanju? Tako je. Pa nama je i cilj da mladima, prvenstveno mladima, predstavimo i zapravo pokažemo i objasnimo šta zapravo danas predstavlja street art i naravno da ih negdje inspirišemo da i oni krenu tim da se bave, da bi nam naš prostor u kome živimo bio ispunjen umjetnošću i da bi bio što ljepši. Šta je to što negdje mladi najviše bi voljeli da to negdje bude naslikano ili oslikano? Eto, da li ste negdje osluškivali njih, šta su vam rekli? Pa, to je u glavnom gradu, kao što sam već pomenula, već urađeno nekim mostovima i prostorima. Konkretno u našem gradu vidim da bi to bio možda neki strogi centar gdje se skuplja najviše ljudi, ali i periferija dolazi u obzir, zašto da ne? Prosto da nam i ulazi u grad budu što ljepši. Da li je ovim edukativnim programom određeno kakvi su to murali? Šta sve može biti iscrtano i nacrtano? Pa nije. Murali zapravo, oni se i rade na neki način na određenu temu, ali nije to nešto što je jasno i precizno određeno da mora da bude tako i tako. Ne, prosto umjetnici rade na jednostavno po svom nekom nahođenju, po svojoj inspiraciji, tako na određene teme. Rekli ste da će se edukativni program održati 9. i 10. Kakav je plan? Da li ima neki određeni plan od početka dana? Kada će zapravo počinjati sve te teme? Kao što sam već pomenula, i prvog i drugog dana program počinje u 19 časova i traje do 21:30.
I kao što sam već rekla, znači prvi dan imamo predavanje i imamo projekciju filma, a drugi dan imamo razgovor sa umjetnicima. I ostavila bih kao malo iznenađenje drugog dana, ali to naravno svim posjetiocima ostavljamo kao iznenađenje, bukvalno. Rekli ste da je ovo sve vezano za mlade, generalno i za širu javnost, ali da li postoji neko ograničenje u starosnoj dobi? Ko može prisustvovati svemu tome? Ili je zapravo program generalno otvoren za širu javnost? Program je generalno otvoren za širu javnost. Naravno, napomenula bih i to da je besplatan i prvog i drugog dana, ali svi posjetioci moraju posjedovati jedan od 4 dokaza iz nacionalne COVID potvrde. Tako da ste napravili vrlo zanimljiv edukativan program na još zanimljiviju temu uz poštovanje epidemioloških mjera. Naravno. Još jednom prvi dan u 19 sati gdje? Kafe Bar i Taka, objekat Banja. To je ex-Carver, bivši lokal Carvera. Jelena, hvala vam što ste izdvojili vremena i što ste bili naša gošća ovog jutra. Hvala vama na pozivu.